Ancha kusisqa kani munasqa kuyamasi. Qankunawan tarinakuspa kunandia kuska kicharinapaq Diospaq qillqasqanta. Kunandia qayarimunani iskay tapuykunaswan. Imata ruwan adicciones kawsayninchikpi? Imata ruwan yuyayninchikpi kaykunas? Qanlla kutichikuy atiyki. Uchikamanta noqanchik yaykuchispa kasanchik kawsayninchikman alcoholta, drogasta. Mana llamispa conformakunchikchu, machananchik kama a veces tomananku tiyan runas chaykunata. Chayrayku sut'ita willawanchik Diospaq qillqasqanpi ima llaki kawsayta noqanchik apasunman kaykunawan. Chaypaq invitayki kicharinata kay libro de Habacuc capítulo 2 versículo 5 tarisun kay willayta uyariy. Qhapaq kay runataqa pantachin. Imaymanata munakupaqqa runaqa qanqachillantaq. Sonqonqa mana tiyanchu, wañuypacha hina qallarin. Wañuy hina mana sonqoyuq. Chaymin llapa suyukunapi munaychakunanpaq. Llapa llaqtakunata kamachinman tukuchinman. Imaynata ruwawasunman kawsayninchikman kay adicciones. Chayrayku parlaspa kanchik anchata mana urmanapaq chaykunapi. O munasqa kuyamasi, rich'arinanchik tiyan kunandia, noqanchik mana pantakunachikpaq nita huchata tarinapaq chaykunapi. Porque sichus noqanchik astawan kaykunasta fomentaspa kasun kawsayninchikpi chayqa llakiypi kasun noqanchik chantapis familianchik cuidanachik tiyan porque Dios munan wawasnin kusita kawsanankuta. Chay k'amiwan ama qonqaspa chaykunata noqanchik compartinachik tiyan waqkunaman kay willayta. Aya suyasaspa kasayki watejmanta kicharinapaq Diospaq qillqasqanta.